so mama kwa baba on my channel so na Sunday na edu Sunday enwumre say ya program abehwe no was on my channel on my media so no sunsumu ahintasem na mo amunim say eba sunsumu ahintasem so dia ene na ye nation sia one god amount king ahintasem mu kofa by the central sia ono na tenase no odin sem no egu form enu si enan so ya tenase na ifri sa abre ko si don hwere mienu ntem de ye nemu ana ebehwe abom enu ti send the link na ma wunua na ka kire na say offer ene nation sia atenase no ma atenase no eye ahintasem nko a na ensem a yebebobo ho no minuanum dana me ka kire mu say sunsumu ahintasem no ensem bia ebeto fom no esese mo hwe ni yie on say ye wo ha nation si aka nsem bebre afa Agradaa ho me ka sa me ka eno nko a ade be chi yen na me ye sure say mo a mo follow sunsumu ahintasem mo ne be ya adwene say ensem a ACC e wa Agradaa abrabo mu nyina no dodo na e ya ade a se wutie sunsumu ahintasem wa start tie ne pen a enyo nwanwa say e basa because Amankrado a ene one ye maame Agradaa ne no den tokwa din no no obi nsusu da but e pie wa sunsumu ahintasem so say ne tie bi Amankrado ene Agradaa eja ebeto omuntem ensem bebre na ene ye bebobo ho ekọ animo no san na ebesa asie ensem bebre enunti gibre yebeka sunsum sem so abrantie ya yenuaba perpetua didie enua ya ade ebeche amana tu kwai obetu kwai ahomache na akọ Germany ni bibia ye set okomo akọtọ ade okohia ne nkwanhia wuo ede ne ma no ebase on say one god kasa ya okasa ya dane nipa ni bi emoa eno no kwan ben so nti memba na kwanya na wa chirechire mu ya dane nipa aboa kwan ben so ne nipa no fa so efiri atiaseman asase so eno ye kwan ni bia na anasese enuanom ensem no edoso minti mo boni nyina so eno nti no gibre na menye nkrato asima yekofa national anthem no ye ba ye beto aso ye shinsia wa ye ba ye beto aso yo odofo gbamo akwa babie na enyumaku a esoma sen mama etum di dwumadie ebremu no mama mobo ye acknowledge wo mo na ye ntoa dwumadie no so edin ka ye ajewa nyameche ye ka online adwuma undumi yi ajewa nyameche emfiri mu ne number no anegu screen no so no wo de frɛ no na say download ne app no wo be hunu details e wo mu bia wo penchechire mu pa wo betuma frɛ no wo frɛ na obegye wo so na wanya kwai achechire mu na washa ase ene wo start from beginning so say yes on say nations here kasa o say wiase adane wiase adane no esese won so wodane ohu bi eno nti online business na sabre ekoso nti fa ne number no na frɛ no ana say download the app no na nya chichire mu bi asese wunya ana Amingo Spiritual and Herbal Center Amingo Spiritual and Herbal Center ono so se wo haw enisen wo yare no eye honamani yare ana sunsun mu yare fa ne number no na frɛ no wo frɛ no a obegye wo so na ono so ene wo adi kaso bom ono adi kaso bom na ohaw bia nya mane bia wo famu no
ono nso se frɛ no na ɔmoa wo sisi ɔwɔ clinic a ɛyɛ de ɛyɛ honam mu no ɔde wobɛkɔ clinic hɔ na doctors wɔ hɔ a ɔmo benya abotere ahwɛ test bi a ɛsɛ ɔmo yɛ wo no ɔmo bɛyɛ wo ama wo nso wobɛpie no na wanya wayaresa ana anuanom wofra kwantuo mu na abɛduru Ghana wonya baabi na ana sɛ akabɛ na wotwe mienu bosome na wo ba o dwene baabi a obɛda ho ebi kura last time a wo ba Ghana no hotel a wokɔda na wani enye ho enso wofa ne saa sese de akwanya aba sɛ wobɛfrɛ number no fra wobɛtumi abuku 2 weeks time 1 month time 1 week time so hu ubuku a ɛwɔ hɔ ubeduru ya omuno ebedi kasubom na wanya baabi a obekwa akɔdwodwo ho bɔkɔ out ɛhɔ yɛ kama ana sɛ wopɛ uba nso na sɛ wopɛ sɛ bi a wonya ka bi ɛna da ho a anuanom wonya baabi sɛ wonya mfa ntwi upreman no ubenya ana sɛ wo ha ayie bi na wokɔ na wopɛ ka bi de akɔdada ho ana sɛ party bi na wokɔ ana okasi bi na wokɔ a wopɛ ka e de adada ho ana wopɛ ka a high bear 1 week ana 2 weeks ana tambia a wopɛ fa number no na frɛ wo fra a omo bɛgye wo so ba bia ba ubɛyi so no ni nyina wo frɛ wo mu a omo bɛgye wo so no mo no adi nkɔmɔ kama number no ana gu screen no so no enu nti fo amanone a wo de bɛka 2 weeks fra mo aba obetumi afrɛ bɛka 1 month mo aba obetumi afrɛ wo pɛ 2 bedroom 3 bedroom the chamber and hall ana single room self contained ye wo pɛ bi ya ubedu eno ankoye odadwene obi kura timi di sika ma obi sɛ ɔmpɛ baabi ma no ɔdi sika no bɛ ma no no ɔbɛba no na ndipa no kɔ hwɛ na onhu no oje frɛ ndipa no no endin sawoso bibia ɔbɛsend ama no direct wo ba ya wo pɛ so ɔmɛfa wo airport kɔ wo ba bɛfa wo na wo ne akɔ na wakɔdwodwo ho sia over akwaba over mejo so na apom ti sɛn kama nyame adom e ho de pa yeda sa so ho yele over oh sia ene insio no yes anu ntinam nim sɛ nka yentumi ma wo bet behwɛ weda na mahu sɛ insio no ebetenta wo ho na toy over insio no de anya bebia na toy but insio no de akakaka wo wiem sanati still ebetie gu ebetie gu na Agradaa any easy sir so mo believe other regions no me face ntino you see kai akuafo say omonfa no man chef na eguso e mo mo so no say bi o masan kwan ofenuane bo aye den okurum wa enye easy o ye wo ye sase e wo bibia so na aduane bo aye den let's say aduane nkokora bibia na ka aduane kora de se de wo kan no kora aduane de nkese se at least ese ketumi eba fom last year one adu prima ton kra say obepeka ebe ko nkura ase akotwe enuane aye den aba eso ya ntihwi bi omukọ once o omukọ once enuane egu nkura ase ekwan ni nye undeveloped country mo de digitalization ebe shim ugugu bibia ngurum na kopie ugugu bibia ngurum na kopie ekwan ni nye digitalization onu omu nya adwene o we have to fix our road before digital go work in our system. I was say yetimi eye roads ni adadi na nti ekwan no so na chese what ase obetimi na say no enuane a ba kromo ina offer importation e more than the edua we kromo a eduane no kra importation so untimi nye sika gotua yes say amo anwa entos ni adadi na aye cost ye wasase betimi edua entos a manufacture entos aye yanka say 10 tomatoes ama ye kromo for Ghana for enso adwene we boafo we one e ba be ye say new tomatoes factory kra wo say burger side ho nyina hu ne akosi over si a na oka so be ye kwabo na tax okwabane de be hye wo kon no utimi tax be hye wo kon no you can't ono so onye si a say MPP race emu ayedin o over say de ye si a yakasa ya kire MPP fuo onipa omonfa no nye sebi omo flag bearer na Ghana sanete na se omo so muntie
na se omo de omo be di edumi so endu obi aso ye endu obi aso ye akonya na atofom na ade hye ne abrempon eye dey etu na mo pre we ka ye hwa e wo se hwe candidate ne se hwe obi a wo bi enwuma okromu a 1 obi an asset boss wo okromu 2 obi a chese edom no edidi won the same 3 enye obi a wa se kontukuntan na we tenten se ne ho ofe ene fata no ana we yetia ye fasa mu o man o me kan kure enti of race ni di offer ye di atam chuku ne ye hwe di eko abo ye mpa ye wie ye di ni na e de hwe ade ye di ni hkra asana ya bebubi because this is the time esese on say ebre bia ne emu ade ye ana ebre bia ne leader esese otumi eba so enu nti no ebi a last 4 years last 8 years nanka leader we esese eba na 8 years asa abetoso 8 years na abetoso no situation na ye wo mu no e de se nia omban no esi kɔ no ye de se leader na ba ebeboa ana emmoa emu na ese ye hwe alpha emu na ese ye hwe one thing na o kromu an self am ntwa no say kromu ase ye mpe timid president bi mu ye mpe president a chese enipa ne control door ne nipa duo ina no esu ye mpe sa de ni bie ye pe hard president ye pe president okasa no akasa empo na epu enye ho ne ho enti omo chesi race no MPP mu ina anya kene Japan omo makani na ye bogus obi no mabwa Ghana ye confirm the spiritual world and it's true they know themselves said omo ye no emboa so they have to put a stop to 8 alan cash ombomode na untie de honhom e ka che no ya obeje nim guase the time twem o aban mu otimi nya president okuru mu chunka upon all the men of God with all the fake oil on the goodness so me the nation see America say krumu apa there Alan unforget it any possible man but see on say na otwi mu ogada asofo mpanimfo e wo Ghana ha bebre o ade o mu ko mu nyina akohia fa akoma mpai bone enwotere course o that is the mistake. I keep telling all the politicians around the world and in Ghana you say politics belong to the gods of the land Onyankopon bibi obo wiase bia no one de and o de na honhom so de ma wo mo o de honhom de ma wo mo gods of the land onipa bia sebi unim onsa woro sebi ahonhom so eto ase de offer the opels asusu bia onsa be de ebeka it is all go far so for pimpim say your mom pa your mawa they don't know what is about to fall aso for mba ye na emu say ene hu say okon preko kene Japan betwinity emu say na ehu ye ka che papa yi say position a wo pre and position a wo MPP no resign never tena chi na ye presidential asset mu a so package hu yi na wo mu watena shape mu oni ba afa oni akoto yi mu watena shape ma shape yakosinke wie na manya homo bi ma so pia bonten a mo ngwadwo mo ho mo say ba abetena abedi wan so okrum a enya adwuma amudu ba mia na honhom ni nuanu kramofo ne mo ye ma no eno na ma ne mu ayedu on say me kana say too much bia enyoma omoye ama mamudu ba mia no offer large and very dangerous so ye can and say akompre akon kan Japan on ma ne muso de bia me ka say Ghana for ebo odin a say Ghana for eji utuma say Ghana for e count say you are the best doesn't mean say you have to sit back and watch till the election so to push ununum ho because sabi ade ya wodia na say uye loser overtaking is allowed offer. And yet Canada, Japan, nobody can rule this country. And the Ghana be a ding. Okay, say 2 years ago, because say Kruma be a ding, 83 and no na ebo bobano. Say yet Canada, Japan, anybody that will Ghanaians will vote for no. Yen can we say Kruma die Hanum Enjo, habe day crash and the BR because we can Japan or more Canada no. They can't do anything for this nation apart from Canada, Japan. You can't send just a campaign. Ye campaign ye can say just bia ye support say MPP labi Canada Japan different even though MPP mukapona that man is disciplined and are very different among the colleagues on more in they already know into say Ghana for ya mo seneson na mo fampa mo kase entire okon prekon Canada Japan the political prophet who watches the watching my offer see on say enka hoops and doyen so ko ye fast was say you say honorable Kennedy baby mama no
share some time ago or cassette no near the ade and James and now hopes in him say bia sa isuna eda so woman no muntinka or person ka on fa underground anko onko on pulu woman no man be campaign emma ne camp but woman no ama em say nanim agu ase ayi no to aka say no because anye bia akra no Kennedy be president ka say me ba papa abeji president ama ensema woman adwere gu ho no enye ensem ketwa as say utum say woman no so aye wilder or support honorable Kennedy Japan because wasi onim nia ewonimu Kennedy baby mama no baby obia no enchele ma no na kama nyame enka ne ho so ni twa so offer embenefo se etire ni etire enka na yenka se abonti sofo emefa nkodi se Kennedy Japan ene ne baby mama o issue a eno je se sabi o se yebedi debuseku obisadoye yebedi debuseku ewuri efasumase se okotwe no se omeye campaign Emma Sebi Alankas na Alankas ni concubines ne platform go ye eno de ala yebedi debuseku obisadoye we hu ana politics the way ya I never say offer when you are in a political party when you are insider you are a member of a political party when it comes to selecting of any of the members in a political party offer and you have some of the common sense you have to be mute because whoever will lead the party you are still part of the party whoever will lead the party sankoya onipa opena offer ni pemi obebi an obeyi wosi nchen ekomede ebedo na de bia kene Japan ka che Ch0pp mamu nye de mo ye no so support obi kwa ma na de ehye wutim yes me nyi pie se otan we support we na tsebi no ne wo support no so we nya na de otan no be nya eti obetimi e de sedi akonanim mi wa woda omu nyina no woda omu na so ano eti o sha do ye de politics phone oyo kromu ana comment ne papa ono de man nya botre no nkwa ebisa no ndo wuri si eduso edu obi aso ye sala ni twem we yakonya na atofo made hye be pre na mo de mo pa mo ntama konya no ema de osi nchen na mo nja Kennedy si nchen de be hwe okromu ase de be si okromu ase si ana ejako so atiesimu Kofi du de se komode no Kofi du komode no na de na komode no Kofi du komode no Kofi du man fa ne bad luck emeki kanka Kennedy campaign hu Kofi du man fa ne bad luck emeki kanka Kennedy campaign hu ye okromu a eno wuri ko di aduprema echi say aduprema is the best aduprema so obi mada aduprema ye say ekoba ya akakra amfa ne siase ofade no ye eno wuri betena radio so eno begu MPP for over look edidija yakwapo na think about the nation because they be because Kofi du Ghana haya na wo comedy o movie sound kwa Ghana for ho it is ne eba ne say Ghana for choose president papa na so unim na so di ekire bia think about how Ghanaians will benefit from that president and ya wo Kofi du botomu eni wonu mu denti no hwe Kofi du won pay bi ntia jako twon free Kennedy campaign ho ye nya campaign ni mu emetutu ayempia bia ho no mo Ghana for ni Kennedy dada we di do adoprema cha pay bi tina akine bi esa me ka say ya amahwe campaign amanfo ye no amanfo yomu yem eyoma mu dwe Ghana ho enya wo a we pesika bi edi ewu kuma ewu ye se ewu so so nim kola yo movie ne ja campaign no ema rest of the people we need new faces offer ye pe new faces am campaign ama okon preko Kennedy Japan enya obi o campaign ama okon preko Kennedy Japan na so campaign ama MPP awie pen adu sikedi awie pen esa ba betna radio TV you can't convince anybody but see I say eno de ye hwe Kofi adu a ejako a o support Nana Akufo-Addo yi wo ka say the ball economy because o support Nana Akufo-Addo e wini senko o support na nka wa wini dia ene ka wo ka ball lock na hu say enti say wa support ama wa wini na yekosi koso winie na ye edurum na ye US nchen a say eno de ebe ya enti eno de Kofi-Addo ejako ho ne de politicians ko over Kofi-Addo on kanokure ejako kanokure ejako oyi obi a ono
me say ade oye na nado ntimi me twase ajako de bia me ka okruwa ade ode na nado no enya oko preko kene Japan ena ewuri si mu fese bra beje blodo be se onume ka onu tuma ka ba na gogusu kasa ba se de na nado so eye no so eno so afa enya na nado efa enya na nado forta ewiase mun kan hu se position bia obe play or obe seek in life no oh asasi we say so no gods of the land have the power to change your mind or take it from you sir etoni pe bia no so a politician pe bambo a ebetimi etwa ho 360 betimi mo nya favor ebetimi mo nya favor obi di uko ba bia enya adwuma ene ne ka se earth protection ene fe earth protection obi di uko ba bi se papa we be say position a wenyen be say yi ni free wo be say position e de mame enya adwuma na obo bra akọ tina bebre na akọ brotherhood freemason ni ada a year fraternity around the world because enye bibia o odi agbo for bi ku kwa odi agbo bi yiwe fi okwa enti kofi odu dia mesira no se campaign a oye ma okopre ko no nyi ni yem na onye e mane be ye ne ho se kire bi no na ya ama misika ya ama misi dabi ke Ghana for odidi Ghana for kakra Ghana for na oye stardom onye Nigeria ana Togo Ghana ha ya na kofi odu ye stardom enti wa se wurem biem se o be support ama MPP for asa wuri biem dia ene kofi make sure say o ban inside no o di abotre ena eba kene Japan de obi ne do sama ni pe bia o se wa do ni bia no bopini no na mondan ne na dan na mondan no so no ye Ghana dan ne ye dan ne ye Ghana ho adwendwen na no ko na do ho na do so kofi odu o ya de se papa etuwe na no ka se kana na do betam every bia ma no na national tia na national ilu ade dem se kofi odu tuwe na ni twa ho ni twa ho me kona na say na ko pe bibi o ba si a ohun se eduruma bi a ye nka politicians no so no eduruma bi a esese o mo hwe eniema yie ye wa ha ana Kofi Adu a wo kan odi NPP achi ampon no nyina di NPP achi musicians be breed di NPP achi so hunu omu di NPP achi obo no nyina di NPP achi obo de se no wonya wankọ na bi ahye vice so hunu se kofuo me che vice wonya ba bi ahye na susuan pa se ye nyina na ye nyumtofo ne ye nyina ye hura bedi party achi na de bididi ne bisu buada sia ofa se ewiase no penifo se de otwe pen no se bi ono sa ne nkwan ana do otwe se bi kan se aso even se wala tuwala sa ono sa ne nkwan ene because politics there a game politics is a game etina nyakopon onfa no hunse mu bi no politics I said dame ahemfo to dame adehye nya abrempon en to dame ko dame tuwe o tina dame ase a yebetime du papa du ma me du obi atem on ka bi a that game sana politics akoye it is so cool politics mu na edi na timo media no so a e ma bufu at the end no o discover from mo san kwan sanity yo ye be start program no nansa na nam say mame hwe Oman Media adofo bi de wo mu comment aba a mame nkenkai 1 or 2 bi na ye ntoa so edin kai no sally was it good evening one God and wafa how are you doing one God my love ana sally ono wa ye love we no more which means na ni je ho pa sia ana Monica Ade was it good evening to you or from Canada ana Musa Isa was it good evening one God and wafa yenso ye Ch0pp Vivian Robin was it please one God good evening please how are you one God and wafa ye hu ye pa ana Musa Isa was it I'm watching you live ono so Libya ono ankasa was it I like one God papa one God so epe wasem papa ana Anabila was it good evening to you or Karma Royals and Karma President and so chiao sia over for year 2 year na ye fa dwumadie no ehihye so over da no ase o my Ghana me chiamo abroche for majihin e wo wiase afane na one God the nation sia me chiamo na Karma adishi around the world one God the nation sia me chiamo
Kama Adeshia Mo Ghana, so one God the nation shia me chiamu Kama Royals. Ma papa bi baby amobiano and chele mama me chiamu ina. Oko preko Kennedy e Japan papa baby awobiano the nation shia me chiao ono dabi wasefo no manu adofo ina. We are for King Ebusueku Abrefejan striker mu ina baby amobiano ye chiamu ina. O mind the boss baby awobiano ye chiao ono sebi oyile ne wasefo ina ye chiamu ina. Ayesa enetie. Oko preko baby anembia papa yesterday eya na wahwe wanamo yi ama ye na edom eni eda wo so edom ezu ebo odin edom ebo mpaye ema edom so etwen senia ye kan ye no senia e wo se esi no it shall come to pass. Ama pele ku fa the ono dom the MPP ku adu pleman baby a wo bia no the nation sia mechia o abiribia ebo mpaye ye ka o se come home gods of the land enyina wochi enyina wonim emo ahoden na etwa wo 8 years no na so betina etie ne hu se na match na etie se na otim na obo no se na etie sakofa John Dramani Mahama papa baby a wo bia no the NDC ku one God the nation sia mechia mo NDC for mumma unity emra mutem NDC for mumma odo emra mutem NDC for bye tini doors wo NDC mu na so nye bone bakofo atam party akosi busum kese so ene mu ni pain na ye rule omo saa de obeka ene be ye ho okasa ya obi antimi nkasa iti MPP for years NDC for years remo mumma odo any unity emra party nim election nim na next year eba be rain sanity Ghanaians around the world and in Ghana here whenever we are praying or whenever you are praying don't forget to pray for our fellow Nigerians our brothers and sisters Nigeria mo mpaye emma wo because omo election no a month we mu a few days na chese omo de shishe so ye mo mpaye ma Nigeria. I keep saying Nigeria is the Africa jet. When Nigeria have peace in your country, we the Africans or we people around the world we also have peace because when your country is okay, they will stay in your country and enjoy themselves there. But when your country is not okay, we are going to have problem in our country. So whenever we are praying, let's pray for Nigerians that their election will go smoothly. No, and they be for anywhere. No be behind there. Into edin Emma Womo and yesa and a offer. Yeah. My mention Ghana for say spiritual checkup. Yes. Here to see. Spiritual checkup are you free? All you need to do is just send your picture and your name on my phone. That is all. Your picture and your name on my phone. I will get back to you with all the hidden secret that you don't know. All the hidden secret that you don't know about your family, your mother's side and your father's side. What is holding your life? What is holding your documents? What to crimes? On krata se monsankaya. Aware unye biye. Me man ba no moko. Ejuma unye biye. Oton ade so ana usika hye. Ejuma na kope bisu a ye be fa nche ne yi wedi. Ejuma na kope bisu a o ya high class and so qualification do rem no. Esan say bibi di ochinti ya ma o low income. Wa ben de obeje ne sa. Onipa bi a wotu kwan o face document bo pin the nations here. Now gods of the land and the karma and wow now so live life our say so our sema bopi nations here and juma sema bopi nations here anything concerning about spiritual nations here we know what is happening in the spiritual world we know what we can do for the spirit in the spiritual world we listen and set you free now so it me the abobra our say so I am the seer of this generation and I am the seer of the century and I am the universal seer around the world and global the only seer who dined with the moon and the sun the only seer who knows what will happen in 72 hours 24 hours belongs to God nobody knows tomorrow it is spiritual checkup but more than the cross checking or call hospital acquire physical checkup no bopping the nation seer the whole Ghana nation seer pet and the spiritual checkup for free the whole world nation seer pet and a spiritual checkup for free. And you're free. You go to any DBA, any man of God, any prophet to pay money for consultation. And you're fake. Don't pay any money for consultation. Don't pay any sowing money before you can hear what is going on in your life. And you're free. So all the men of God, it's time my mobiles had any free. I'm a Ghana for because if you say any pay him it offer with the year 2 year mama this year around the world and Ghana how na answer na hintasem beba no ma memfa comment kakra aba on my channel so na ye mo boss na
omu hunu say yes ye ni aso na ye ni omu nso na edi dwuma no. Anabila will say hello, good evening to you all, Kama Royals and Kama President. Anabila na will say welcome to you, Wafa and Sia. Adusi Poku will say Wafa, Alaji Idrisu. Hey, Adusi Poku ama midion will say Alaji Idrisu. Misom Ch0pp, mi wabakon, mi son nsumu eka ho. Will say Alaji Idrisu, greeting to you. Minso me Ch0pp. Martin Darling will say good evening to you, Wafa Bazooka. Hey, and then you menya dimo. Menya Alaji Idrisu, masenya bazooka. And to you, my daddy, one God is me, Shamuna, watching from Italy. Yes, Shamuna, why are there? Anna Edusi Poku, was it Universal Sia? Happy Sunday. Patricia Echang, was it good evening, Wafa, and one God. Anna Jerry, was it good? God bless Kama and one God. Wafa. Kama protect you and your family. Amen. Bad boys feeds you. Was it good evening, Wafa, and one God? Good evening, Wafa, and one God. Great to all Kama Royals watching you live from Libya, Tripoli. Jerry Bath, was it put more fire? Put more fire. God bless one God. Always speak the truth. Anna Princess Channel was it Wafa, I greet you. Princess Menso, I greet you. Anna Samu was it good evening, Sia and Wafa. Anna Mary Apia was it good evening, one God and Wafa. Monso yachia mu nyina yesrem se munya abutre entenase na afi na yebehye program na afi na waba wunye late ensem na nkasa no afi na yebehye ase once waba afi na ehintasem ebeba de unya nye late sia over manonko over mdano